Hey yo, what's up ladies and gentlemen, I'm with your boy Mr. Zinzi, Papa Africa, the president of comedy, the end of after the package of the hilarious one. Mwana muteneza abanyarwanda kazi nizere ko nako mumeze neza abanyarwanda kazi nizere ko meze neza, of course nanjye meze neza n'umungu wanyu Mr. Zinzi, Papa Africa, tinko. Anyway guys, twari tuburanye byatari tuyekora video challenge kuri ndirimbo bayita Closer. Indirimbo Closer rero nimuyireba muraza guseka. Ababwira impamvu muraseka. Indirimbo ni ya 2SAINT na Ariel Wayz. Shout out to Ariel Wayz ndamufana. Kabaye. No 2SAINT ntago ndatangira kumufana, ntago nabesha, ntago arankomvenga. Ariko anyway 2SAINT mufana mu gukora ama beat, ntago mufana mu kuririmba. Ariyo ndirimbo ya 2SAINT na Ariel Wayz bayita Closer, ingwino hafi cyangwa se hafi yanjye uko wabishaka, sibyo? No, ino ndirimbo 2SAINT ntago yigeze aririmbamo. Ariko nubwo kandi indirimbo ni ubwo ndikwibaza uko indirimbo ari kandi atararirimbye, ariko nasubije ubwenge matsanga yaririmbyemo uburyo budasobanutse. Wenda bwarabekinze. No 2SAINT indirimbo yabonye atazaririmbamo, kandi indirimbo ariye nawe yakozemo ikintu kimwe gusa, uretse mu kirebe ikintu yakozemo. What you be this? What you be this? Nese baratuvugishije ukuri yarari kujya he? Musubize nyuma mwitegereze rura rugenda akoze. Buriya yarari kujya he? Umutipe yitegereje afata indirimbo yabona nta jwi ngenda rimwe aravuga ati ariko nanjye ndashyira mu rugendo. Azikora rugendo rukoze hafi minota ingahe. Musubize mujye kureba ira ndirimbo. Ndumva iri kuri channel ya Ariel Wayz. Ni kuri channel ya Ariel Wayz nangwa ni ya 2SAINT. Ni hagati mwaho ngaho. Mugende murebe rura rugendo. Indirimbo yo nako nawe yavuze ati indirimbo nge nubwo ntaririmba ariko nzajya nkora mu rugendo. Ako niko nahise mbonamo ngewe. Anyway, iyi ndirimbo nizera ko mwamaze kwireba bayita Closer, Ariel Wayz na 2SAINT. 2SAINT rero no producer mwiza, nimba ari producer, nimba ari mu beatmaker, nago mbize ariko ni kimwe muri ibyo. We numva ushaka gukora indirimbo kandi gasohoka ari nziza, gasohoka ari iti hamagara 2SAINT. Nangu uje kumushaka ngo ndabarangi. None nimba ushaka featuring nziza hamagara Ariel Wayz. Na featuring mwayibonye. Ariko none nimuzakore featuring nkiza 2SAINT. Batuse umuntu ukora featuring indirimbo niyo kuririmba ariko akora featuring yo kugenda. Anyway, indirimbo ukora bivuga kandi nziza, sibyo? Bayita Closer, ngwino hafi cyangwa se hafi yanjye uko abishaka kose, sibyo? No, Ariel Wayz ngiye nkuko nkunda kubivuga, ndamukunda, ndanamufana. Byatari ndamukunda arabizi. Ariko yarancanze kuko hari ibintu ahora avuga no ngubu naburi umwanzuro, wetse mwumva ko kandi. Mora nibaza kuvigiye yagendeye ntabwo aragera yajya. Buri gihe ngo Wayz on the way azagera yajya ryari. Nazasazira mu nzira. Ariel Wayz na byibuze azakora nk'indirimbo avuga ati Wayz on the location. Wayz on the location. Tuvugana no Ariel Wayz yagize kuri location. Ariko buri gihe Wayz on the way. Azagera hajya ryari. Ego ko niko kantu konyine kancanze. Ariko no ndirimbo ni nziza byatari. But anyway, iyi ndirimbo nayo kunze byatari bayita Closer. Niya ndabisubiramo ni ya 2SAINT na Ariel Wayz. But anyway, iyi ndirimbo kabaye. Ariko agatonga nga Ariel Wayz ngabahungu baramukunda we. Ako nibyo kuko nanjye ndamukunda, but anyway abahungu mwese mukunda Ariel. Mukabeza umukunda ariko nanjye mumenye ko mukunda. Anyway, ngo na 2SAINT ariko ngo baramukunda ngabakobwa. Ako ndagakanye. But anyway na wabimenya nakuko urabona nta nkwetere gitagiri yayo. Continue. But anyway, katwikomereze. Ino ndirimbo ni nziza, nayikunze. Closer, nyegera cyangwa hangu ino hafi yanjye, ibintu nk'ibyo, right? No, Ariel Wayz ngiye kuba mukunda kuba namufana. Reka rutunajya aririmba tukanchallenging. Bamunye, rutunajya aririmba. Avuga ati sinkaka kantu yagatekereje gute. Uko ari nk'akantu yaririmbye mpita mvuga ati ibi ni iki we. Munyumvire nka kano kantu. Baby come closer. Kuko ngendi wenda for. Ade amukasine umukobwa wa Stanislas yasomye wisi cyarayisinda burya kutiga biragatsindwa. Nimba utarize ndishwa neza ko nta kintu utoyemo.
Ibi naririmbye niba utarize nta kintu utoyemo. Bodash aririmbye ibintu bibiri. Either aririmbye week cyangwa wait. Nimba ari week sava. Kuba week bibaho. Ariko nimba ari wait. Continue. Mbega umukobwa, mbega umukobwa, mbega umukobwa. Ari wait. Ako katwizere ko ari week. Ibyo katwizere ko ari wait. Sorry. Ubwo twizere ko ari week yaririmbye kuko Ariel Wayz ibintu bya oya ntabwo yabijyamo. Continue. Ariko ba yaririmbye wait. Nta mukobwa abo murimo. But anyway, continue. Nanyerega mu mbona hano. Na mwana na roho mutagatifu. Amen. Hey yo, what's up guys? How you doing? I hope you guys komeze neza of course. Naje meze neza no mungu wanyu Mr. Zinzi, Papa Africa. We come back on the swag with the swag. With the swag, Yo, what's up guys? Neze komeze neza of course naje meze neza. Ikintu cya mbere kimara kuri video tujya kuri YouTube channel, banze wandike mu ngo closer Ariel Wayz feti 2SAINT. Banze urebe ino video, banze urebe ino ndirimbo, banze urebe ingendo za 2SAINT rero nawe umuntu akora featuring aho kugira ngo aririmbe wagakora urugendo mu ndirimbo. So guys, ikinde mujye kuri kuba digital platforms. Ntago ndamenye nimba nawe yakoresha za andi digital platforms za Deezer, za Apple Music n'izindi za Spotify, ariko Ariel Wayz we ndishoboka ko azikoresha kundindiza ko nababwiye ko ya mu zindi videos nagiye nkoraho challenge ku ndirimbo ziwe. So mujyeho rero maze muri bino ndirimbo numara kwireba ikindi guys munayisharinge. Indirimbo ikomeze itwike munayistreaming ku digital platforms yabo of course, right? So ikindi guys mukore subscribe kuri Zinzi Comedy. Ibirenze iyi ngiyi byawe ari amahane. Twinkle ciao. Agereka guhangana kuri wapiyo kamera. What you be this? 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 What you be this?